tipe wabyumvise tumanuke hasi hano baturasa. Ni kuri Mogoma niho bari kwaka. Kuri Mogoma ndani kazi. Iyi shuri niyo twabaga turi kurya ubushize muri 2000 ubundi Rwanda yarije mu Rwanda woriragaho biramureba hano rije wawe bireba biriyashije mu rugo hano barawurara mu yumenye Nijye barawurara mu neza neza Tekuna umwana yiruka nkare ahubwo barashete mu piga wajiga kwe ahungisha abahungu Nijye barawurara neza ndakukandagira bawurimo byawe ko bawurimo Waloko 2 bateaux zinawasha mamoteur ziko zinatoka. Iko akiusi kafa manevre. Nani mekompika matoshi kumbali huyo. Donc il y a ceux qui pensent que batalamuka super qui coupo, batalamuka kuna tabato mozo zisha jende. Ndio responsabilité ya sayote hii. Niambi. Bariko barabivuga ibibazo biri muri Kongo biri muri rejo yose hano haje kubivuga ati deja no muri Tanzania ubunye hari ibibazo abantu begereye imipaka y'u Rwanda Burundi bagenda bashitse Dar es Salaam bakababwira ngo mwe muri abarundi muri abanyarwanda bakanka kubaha agaciro ko kuba ko arabatanzania mwumve yuko rero intambara urugamba turacarufise turacabana ko ntiruzogarukira Goma urinjira Bukavu vuba cyane Uvira Bujumbura gushika
za Kigoma hariya hose bavuga ikinyarwanda. Urugamba niko rumeze, nibaza yuko iki ni igihe ciza ku bantu bazi gusoma ibihe birigaragaza turabibona, ushobora kubitahura bitahura, tube hamwe cyane kugira ngo akarere kacu gakire kuko gasanzwe kanakize. Murabe yuko hari umuntu n'umwe azosubira kwiruka ngo ariko aragenda za Canada, za Amerika n'ahandi. Urakoze cyane. Thank you. Sami, uranyumva? Thank you so much. Sami, urahari? Sami manuka Rumatari, kamushimire, wakoze cyane. Hatanzwe ibitekerezo bitandukanye, mvuge ngo wakoze n'abandi mwe. Oh là là, on évacue les gens de la Monisco déjà. Nous on est là en tout cas. Goma njo nyumbani. Murakoze nyakubahwa First Lady. Amazina yanjye nitwa Mukiza Willy Maurice. Nkaba nanjye nifuje kubasangiza amahitamo yanjye n'ubundi we n'icyatumye mfata ayo mahitamo. Njyewe mvuka mu muryango w'abana 4, ariko twakuze turerwa na mama gusa, atari uko papa yapfuye. Ahubwo ari uko we yahisemo inzira mbi yo kurwanya igihugu. Muranyihanganira yo mbivuze ngira ikiniga, kubera yuko ntago ari inkuru nziza yo kubwira abantu. Data rero ni umwe mu barwanya igihugu, umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ariko twebwe nk'umuryango tukaba twarahisemo neza inzira yo kubaka igihugu dufatanyije n'abandi banyarwanda. Njyewe nk'uko Adelphine yabibabwiye, navutse nyuma ya Jenoside. Ntago navutse imbere yayo ngo mbashe kubona ayo mabi, ariko ababibonye bagenda batubwira ukuntu byagenze, twumva ni ibintu byari bibi cyane, uburyo umunyarwanda yifata akica undi abifashijwemo n'igihugu. Mu by'ukuri ntago ariko byagakwiye. Rero njyewe nakuriye muri leta nziza, ndaza gusa mwubaha ubuhamya by'uko hatitawe ko ndi umwe mu bana b'umwanzi w'igihugu, leta itigeze idutererana njyewe n'abavandimwe banjye. Ikamfata nk'uko umunyarwanda wese imufata. Mu by'ukuri tukiri bato ntabwo twari tuzi amateka y'umubyeyi wacu, kuko umukecuru yatubwiraga ko atakiriho, kugira wenda tutabimenya tukiri bato igihe kitaragera. Rero igihe kigeze tumaze gusa nk'abamenye ubwenge,
nibwo twaje kubimenya, tumenya ko nubwo tuba mu gihugu cy'u Rwanda ariko data we ari mu mashyamba aharanira guhungabanya umutekano w'igihugu dutuyemo. Ubwo mu kubimenya byaratugoye cyane, tukajya tugira ubwoba muri sosiyete, tukagira ngo utubona wese aratugirira nabi bitewe n'iyo mpamvu, ariko siko byagenze. Twajyaga kwiga nk'abandi tugataha, njya numva kera ngo habaga kera mu mashuri uko nize ngewe bitandukanye nuko abize kera bize, kuko bo bize mu gihe cy'amacakubiri. Ugasanga hari ukuntu umwe afatwa uku bitewe n'ubwoko, n'undi agafatwa ukundi. Ariko twebwe twigaga dufatwa kimwe, uwatsinze agatsinda kuko yabikoreye, n'uwatsinzwe agatsindwa kuko yagize ubunebwe cyangwa se atabishizemo umwete mu kwiga. Ariko kera siko byari bimeze. Rero ngewe navuga ko namenye ayo mateka ngeze muri mu wa gatanu primaire, nibwo nabimenye. Icyo gihe nigaga mu karere ka Ngororero ku kigo cyitwa Mbandari.